su u štrajku. Dakle, mi imamo dogovor sa sindikatom i sa štrajkarskim odborom da poslodavcu u interesu točnog obračuna plaća svakog dana dostavljaju spisak ljudi, odnosno brojčano stanje ljudi koji su u štrajku. Na taj način sindikat nam je dostavio sljedeće podatke. Za nedjelju u štrajku je bilo 64 radnika, na godišnjem odmoru bilo je 5 radnika, na bolovanju 11 radnika, na slobodnim danima 1 radnik. U ponedjeljak 60 radnika u štrajku, 5 radnika na godišnjem odmoru, 12 radnika na bolovanju, 3 radnika na slobodnim danima. Utorak, doduše ja se ograđujem, možda to i nisu definitivni podaci, ali govorim ono što nam je sindikat do sad dostavio. To je u štrajku 43 radnika, na godišnjem odmoru 2 radnika, bolovanje 8 radnika, slobodni dani 2 radnika.